The top scholar for Te Reo Māori and Te Reo Rangatira is Te Kānua Wilson. Ngāti Rangi, Ngāti Maniapoto, Ngāti Porou, Tainui o Tainui, whanganui, Ngāti Tūwharetoa, Ngā Taiātea Wharekura. E whakaeke ana a te Kānua Wilson o Ngāti Rangi i te ātāmura o ngā Toa Whakaihuwaka a te manatohu mātauranga o Aotearoa. Ko ngā rautaki i whāia e au, ko te tono atu ki etahi atu o ngā tohunga i roto i Te Reo Māori. O tira, kua waimari e au i taku nohotai ki etahi o ngā kita o Te Reo Māori. Ko Greg Koia tētahi i taunaki mai i au, ko Uncle King Kiriona, ko roa nei, i āwhina ana i au me taku ara i roto i Te Ao Māori, taku pāpā, o tira aku kai ako Reo Māori. He manu taiko a te Kānua Wilson o Ngā Taiātea Wharekura kua Toa Whakaihuwaka i ngā karahipi e rua mo Te Reo Māori me Te Reo Rangatira. Ko tētai o aku tino matawara mō Te Reo Māori, kia whānui te kōrero tia o Te Reo Māori ki ngā wāhi katoa o Aotearoa. Kaua noa ki ngā kura Māori, kaua noa ki ngā wharekura, kaua noa ki ngā kāinga Reo Māori, engari ke ia ki Pāremata nei, ki ngā whare kai o tēnā kamupene, o tēnā pakihi. Waimari e katoa au, i tipu ake au, i mato ai taku tipu i roto i te Ao Haka. O reira, koira pēr tētahi ngā taki i puta ai taku ihu. Te tohu a Tāne Rore, the top scholar for Te Ao Haka is Manawa Pohatu Magavi Burrell, Ngai Tūhoi, Te Whakakotia, Te Arawa, Ngāti Ranginui, Ngai Te Rangi, Te kura kaupapa Māori o Ruamatā. Ko Manawa Pohatu Magavi Burrell o te kura kaupapa Māori o Ruamatā hoki, te toa mo te tohu a Tāne Rore ki te hiranga o Te Ao Haka. Taku wāhanga e kai ngā kaunui ana au, ko te waiata āringa. Hā i pērai, te mea, ko i rā pēa te wahanga o te hōtaka haurawa me ki, o roto Te Ao Haka. Ka whakawhiwhia ki ia Toa Whakaihuwaka o ia kaupapa he 2 mano tāra mo te toru tau e haere ake nei. He oi ka tāparahia mo te kanawa. O tāku e tino wawatahia nei, kaua noi ho mōku, engari mo te hunga rangatahi, tira ngā uri whakaheke. Kia titia tēnei o ngā taonga, tēnei o ngā mahinga, te whatimanawa, te tatau. Hei mahinga, hei kawenga mau, ki tēnei au hou. Mōku ake, ko te ara e whāia nei e au, he ara i roto i Te Ao Māori, kaua noi hoko Te Reo Māori. Kei te whai au i te ara o te mātauranga, ko te ture i tēnei wā, o tira, kei te whai au i te ara o te kapahaka anō hoki, o tira, e pirangi ana au, ki te whai i ngā mahi porotiki i tētahi wā. Me mihi ka tika rā tātai ki enei Toa Whakaihuwaka o ngā kaupapa Māori i te ao mātauranga. Ko wai ka mōhio he hara o rātou whiwhinga a te wā. Maisi Kuki, Aukaha News. Ko te reo, te take.